Sabang Pulau Wehdita kamu di tino hayu hanapan lupia rakan di dalam rima nyoku nyong kunting paling tak uram tak lestarikan tempat wisata lagi takalan pangon hai rakan nekalan sean pakti bancara lupia lagi nyo ada rango badan oh di pot angin sap-sap lam dada Gen panorama wateta pandang Kino di tabang ada tempat wisata butar budilo dalam udan monoku macam lepi lagona ada na bunyan bukre dengan buruang wahai cubang cungkai raya yan tabo punujud yan oleh Tuhan wisata tabang indah lagonya. tapi yang penting jaga kebersihan nyo lagi nyo macam gutuleh pina jika gutulehnya dilarang buang sampah harakan benada kira tetapi na salah wahai ucayan gutulehnya karena bahaya kayak tep babak kaya lagi nyo macam nyo salah aturan wahai saudara Betul. mati kaya pakiban macam nyo sedih hanaban bak kaya rima Jir dan deh gite pada mudih hai rakan be gepeh labang bak kai raya cukup tat parah menyola ganyan mungkin aturan di tepu hana karena nyolam gli di kilometer nol tabang indah hanaban lupi lagona oh ta bate mu tutun di tinan oh ta alam urut mududa tetapi oh ta kalan buhu lagayo macam hawa tu tengok hai rakan kenolom troh teka oleh khanduri le bulan Ramadan tengok hai cubang kenolom tateka tabangon artis dan tukang toting tajan tayu toting getanyo hai rakan di pulau Tabang mulia. Jadi nyo kamu turun ke dulu je lom. Ke dulu je lebih haya lom nyo pemerintah Kota Sabang kagu pegot tempat wisata supaya awak ja cok dokumentasi lebih pah kamu dari grup Seung Samlako buno tampil untuk malam tampil lom uronyo ja wisata langsung turun ke desian untuk nekalan lom. Oh tak utun tengku lagayo macam tinggal kematikan tidak direta. Oh tak kaya hanapan nyan ke tang di tinan tadu dua tinggal yo jamun di lo gelumpang mata tabah jan di lese dara oh lun panoramanya di Kota Tabang pertih tang lun di dalam gle Aceh Jaya. Bele dari wang yo mata muda ka ono kada no brede Tuhan tayo ji tabang kamu no rupa kepuja puga ayon kemati agam kepuja puga bah ketemian bermacam-macam otak rupa dumpa norama laga di tabang niki ku pandang wahai saudara barat kamu turun yo ali bapan dengan cubang yang menyerupa. Kon mukeh di Malaysia, sudah Thailand, kon mukeh Jepang, kon mukeh Amerika, seluruh dunia tunang otorakan wisata Sabang, hai lagoina kilometer nol punting hanapan. Benar catatan wahai saudara tanda kata jak tuno Sabang jak wisatawan wahai saudara Nangro Aceh nangro luntayang
Serocar hai cubang tumpat witaja mute lagi nyo jengkunya panjang witaja tabang sudah lagona pulam di laut tanying kapai wahai cubang ubebe raya karena ditinan tabo pandangan le kekayaan Aceh mulia. Memang lagi bandekun, lagi macam memang di Pulau Tabang memang indah lagona hanati banding tengkulun tayang ngondang gro Thailand dan nanggro Eropah. Hana payah tajak le gata de putih di unanggro Bali kedeh sedara. Nyo Pulau Tabang memang indahan takri. Nyo tempat deti tino mudoda. Karena menyo tajaji kedeh Pulau Bali. Menyo tubai rateki hana matalah sedara. Menyo kreh belanja di tajak Tabang. Menyo belanja tubai kedeh ulua kota. Karena perle getanyo sedara refleksi tigogo herakan getanyo tajak Pulau Tabang tempat refleksi di Tinopina. Ya, jadi nyo tempat baru gudron kuno urung-urung yang wisata Pulau Sabang. Ya. Jadi sehingga pemerintah Kota Sabang ka gupegot lagi nyo sehingga kamangan. Ana litron Pak Pete. Elena record. Oh nah. Nah rekon. Jadi tanyo ino datron rok belah deh. Oh, 3 badan. Baik lihat datot. Nyo kalian tiban ino, tum sayan ke tu baje. Ya. Sedih ke motor ino. Nu pikir le drone hai rakan-rakan yang na pijat-pijat tagai cidili kota-kota yang diujino la pun lam utun Tuhan tempat